solo era una de tantas cárceles: Durango, Zornotza, Orue, Larrinaga, Ondarreta. Y sin embargo, solo por Saturrarán pasaron más de 20 mujeres de Durangaldea. En memoria de todas ellas, y sobre todo de las que aún permanecen en el olvido, colocaremos después del acto estrellas con sus nombres en el autobús que partirá mañana hacia Sartaguda, en Navarra. Os animamos a incluir los nombres de vuestros familiares y pegarlos también en el autobús, porque nos merecemos un futuro acorde a la dignidad de todas aquellas que se negaron a vivir como vencidas en un almacén de mujeres e invisibles en una sociedad vencida. Eskerrik asko Loreari, eskerrik asko Pakori, eskerrik asko gurekin lanean aritu diren guztiari bai. Orain, amaitutzat emango dugu ekitaldia. Azken opari gozo moduan, Doinuza, Rabesbatzakoek, ekitaldirako espreski aukeratutako 3 abesti abestuko dozkuez. Doinuza Rabesbatza, 27 urte sortu zen Durangon. Eta bertan ekitaldian parte hartzeko proposamena luzatutakoan gogotsu agertu ziren. Eskertzekoa da. Bestalde batetik, 1996 Durango 1996 kultura elkarteak lanean jarraituko dau, falta doguzan izenak berreskuratzeko. Hainbat dekoguz, baina oraindik hainbat falta diez. Orduen nonok, etxien, ero familizan, ero herrixen, ero uzunien bat-ematen barri badeko, eskertuko geunke pista hori zabaltzien. Gure elbideak dauz, gure Durango 1996 webgunea, eta eskertzeko izango litzake, danon artean lortuko geunke argi pixka bat gehiago emotea, aspaldi zabaldutako iluntasun horretan. Eskerrik asko dan hori etorteagatik eta hurrengora arte. Orain, Doinuza, Rabesbatzakoa.
jakin batian zuten galerazi, horien pekatuak baizuten merezi. Horien pekatuak baizuten merezi. Mañana